Hello, my friend. Hello, my audience. Today we are in English time. In English time, I'm an English teacher, Faustin. Today we are going to focus on the different words used in English. Whenever you want to know English very well, you may live a long life, a long religion together with me. You may join me in whatever I told you. It is very, very important. So please subscribe for my video. Please subscribe more for my channel in order to be for every video English lessons. Today we are going to explain different words used in English and different verbs used in English. Now, let me start from word 1. And also I may try to explain or to translate it in Kinyarwanda in order to join together or in order to get the meaningful. Nahoze mvuga ngo mwiriwe muraho neza nshuti zanjye bavandimwe, tuje muri wa mwanya w'icyongereza, ndi mwarimu Faustin. Tugomba kubana kugira ngo dukomeze kubana ku yandi ma video. Ndabasaba gukanda subscribe kugira ngo mujye mubona amagambo y'icyongereza mwakoresha muri kwimenyereza kuvuga ururimi, interuro, inshinga, ingengabihe. Ibyo byose tuzajya tubikoresha mu kuvuga icyongereza. Tuzajya twandika, tuvuge kandi dukore. Ubaye ufite igitekerezo, icyifuzo cyangwa ikibazo, ushobora kutwandikira binyuze muri like no muri comment. Ushobora kutandika tukabibona kugira ngo tumenye ikintu dushobora kuba twabafasha cyangwa se kitagenze neza kugira ngo tukikosore. Wa mwanya mwiza rero w'icyongereza nk'uko nabibabwiye, nka teacher Faustin nagiye niyemeza kugenda mbategurira amwe mu magambo y'umwimerere. Amwe muri ayo magambo rero, ijambo rya mbere ni ijambo twita call me. Call me. The word call me, this means mpamagara. Call me, mpamagara. Call me, mpamagara. 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 The second one is trust me. Trust me. Trust me. Trust me. When I say trust me, you always go trust me, but when nyizera. Trust me, nyizera. Trust me, nyizera. Trust me, nyizera. The third one, ijya gatatu, is what we call help me. Help me. Help me. Help me means mfasha. Help me. Mfasha. Help me. Mfasha. Mfasha. Help me. The fourth one, ijambo rya kane dukwiriye kumenya mu cyongereza ni ijambo ryitwa support me. Support me. Support me. Support me. Iyo bavuze support me, this means nyunganira. Nyunganira. Cyangwa se mfasha. Narikoresheje kuri mfasha ntacyo byabitwaye, ariko tukoresha kuba tubusaba kumwunganiza. Support me. Nyunganira. 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 The fifth one, ijya gatanu. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Iri jambo follow me urivuga cyangwa se ukarikoresha iyo ushaka kubwira umuntu ngo agukurikire. Follow me, nkurikira. 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 Follow me. Nkurikira. The sixth one, ijya gatandatu.